Soifua manuia alo mai o lau Samoa Entertainment TV mai e pia mana Atamua. Ua toi ave i tua mal whamsinonga o palo talitangi il sui whai a ina. Ale vang wha uwhai le whaas tamale tā tai Mangi Jensen. Sa whai a whaasanga ile whai pule filifili o vai monga lua. Le fionga lena ta i Victor Tamapua le HRPP. O le isilem ta upol vai o sanei mai ua tuai. Ia le avano i tamali o le itu malo le whaasara lau o lam ta upu. Ma toe fo iane i le whaamsinonga, ma se wha maoninga o le nā whaasalaunga. Inisi o tala o le sanga wha mausali a tili ai o le whapaanga Samoa malo i sala elu. Le nā whea i le whailoa inga, a le fionga i le pāle mia, la au le mali e tōpula te wā Fosi Schmidt, ma le sui minister o le vai whafo. A le malo i sala elu, Shaman Miriam Hasket, ma le sui o i sala elu i New Zealand, Mr. Alon Rotner. Ua whetaitroina i lea tali ngā maloa sui o le malo Samoa i New Zealand, ma le iai o le pālmia iau te roa ona o le saili ngā tangawhiti, peitai. O le whelo ingan whai ele maota o Samoa, le official konsula i Mangele, ma whai loa whalau i tele mai le tū lau le sunga lau le mani toa, lo lato awa i whatasi mal konsula o Samoa i New Zealand, le fio ngā whemata palusalo i whapo le lua, ma le komsina o whatau inga tō whawa atu i tui a pete Meredith. Ua tali ai nei le taunu ungol whaamsinonga tamali o le tumalo sa whatatasi. Ina ua tangi le sui whaia ina le ana Ronnie Porsini le HRPP. Pasanga ia se vete i fui mono le minstau o whanatura, mai le si o manga. Le mta upule ana silia le vai asa o a wai mōli mau le ana. Pasanga ili whaipule, whapea fo i mōli mau le whaipule, e tali e tuai i tua inga. E tolu sifuru tua inga seve pasanga ili i tutangi. Ma toe vantua ele a na isi mol mau e sulfitu, e tali e tuai itu ua inga ale whaipule ya seve. E loa isi taimi o le soltown ungal whamsinonga a matai o le itu malo sa whatatasi. Ua whamanatu mai ele fiongal minister o tupe mulipola ana rosa ale mulio o, le mafua anga o le ali umane o folanga, ale vaenga wha upwhai ele fas ile tala o le tupe whaatalanoina, pe ono whelafo iai finangalo ile nei vai yaso. Ai abatu pea se a fa malamanga manatu ia ia le taimi o le malo e tali ai o le anganga ne te i foi wato la nga mai o wana ingalo le tato maota pato atolu sfufitu ne yoaso talon tu la i mai fa nga malo sa mai fo i tonu malana na batau e lima tau sanga i fatino ai le ana batau ato no le foi wato sila i le tato tala fatau au tupe mua ia wana onai baenga o lo tu ina tuai ai manatu e ia mafu anga ile mpaio na tu mai ai i te tau sanga tala fatau au tupe se tau sanga stasi ona le tape nanga o ta ialam fain fa mai o le tala o le tupe o lo fatala no nei ua te talo ai faipule wa mai asau no le fa le leo lato wa onga ele ngata o falea onga, ai ole uti o whaia onga. O wha mawina le ato whātul se lau tol sulfa miliona. Wha se lau mole fitua feiva se lau tala ele mata ngā ruenga wa onga maanga nu. O le nātu petele au fia le valu sul 5 miliona. Wha se lau valu sulu i wa fetala mo ngā ruenga whaatino mta ngā ruenga. E pei o le ngā ruenga whaatino tu inatu i isi vaenga e wha sul tasi miliona. Fitu se lau valu sul tol wa fe 5 se lau. E au fia le Universite au Samoa, e se fulu valu miliona, ma le valu sutolu a fe 5 salau. O le pulenga o whailonga matusi pasi tawaloa Samoa, o tu ina atu ele 5 miliona. Se fulu valu miliona ma le afa, so sani ale malo moa onga. Se la wafe tala le asosi mo tangata e po le vaai. Se la wafe tala mo le asosi e tangata whaai lo upu, ili ngana whaitanga a Samoa. Ngā ruenga e aveai masui o le malo e 5 miliona, se lau tolu suli mafe tolu se lau tā lawa matu iai. Miliona ma le afa mol porkalame e si iti ai whailonga taualoa mo whaia onga. Ma le valu se lau valu sfruafe, mo le fsosani tau interneti moa onga le malo. O le sanga whaale lei a tili lavoa onga i tonu nuu mai tu malo, le foi na toi la langa mai, e le whaipule o le tu malo whale ata wha, le tofa ale vena ale. Lau fionga le ni min stau aonga. Lau fionga le la au fausia.
I le pae inga lena tōna i atu nei. Wa uma ona whatulanga e le fionga i le ni minsta sa iai. Ma le pulasili on tanga luenga. Le fausia leo le falea o ngā fau o Atamua ma Saina Primary School. E le malo tele o Amerika. Peitai o whiutana inga ia leana toa mai nei. Ina ua whafuasei o na tūlai mai le mea leo wa toi whaia nei tato whainga pārota. O lea lao te tālasanga ina ila o fionga. Na ia wha mautu mai tūlanga lea. O lea wa uma na mātou wheloai ma watalia foi Amerika le tālasanga hau nei mal komiti. E whausia le whale haonga leo toa mua ma Saina Primary School. Le tau e tasi tesi ma le 5 miliona tāla. Ia ma o lea fia tālasanga tuaila o fionga. Le foi wa uma na wheloai atu le pulesilia lo tau mtanga luenga. Ia e wha mautu mai tūlanga lea. O lea nganga ua o a whea ele tū lea. Ona e tele nisi tā penanga. A le komiti a mese foi o le mato whale lua o toa mua masaina. Ini nofoanga e fia ta pena ina. Mo le whawawina wa o ngal whanau. I to tonu o le ono masina le whainga luenga lea. Me lea lea lau fionga i le minsta. Wa mole e tāsanga ina lau fionga mole wha mautu ina mai o le tūlanga lea. Le tofa ale vena ale, le whaipule o le itumalo whale ata wha il pāl mene ana nafi. E whai asina o te inei tae au, mai tau atu. I le taimi na whola ile ana watau ale, nai tū. Sa tau le talia ina le ati ina ele nei o le miliona. A le o vai atu. E to a ono le o tau le o tutu lai mai le ati ina ele nei. O lona wing, na o tala wha alele. A lai tau te iloa ina, le ao ngā o le ati ina ele nei. E o tūlanga nā wa o tūlai atu aila o fionga le ponga whetalai. Pe so soani i le ngā luenga. A le fionga le minista. O fionga le ponga whetalai o se me whiwhasa. Ia, tūla mai lo fionga. O tō wahenga lea ua tūlai mai. Whatino mea sa tō whola. O lea ua palota lea tunu i ati o tau. Whatino lea mai whamaoni. Pauanga al mako kua lalo leanga o lo uku malo. Ma makua kele mea se ka whaiai. Mea whaapito. Ai ngala veai o rua kai ngofo mai ngā. O lea ua mawata si ngalo o fionga taitai o le tuangai. Sai ai tono o komiti lea. Ma lia lo fina ngalo o fionga taitai o le tuangai. Ma lia mai lava lo fionga le sui pāmia se e watu a sosoani na foa. E se mea i e lua le mai tau atu na foa. O le ati nai, o le wha wau. Ai o le toe ti mate. Ai e, tau tua o le whesilia le, whawina vea le whionga i le, sui whai pulo whale a lupo. Misalo e tutu sa lea ma le, whionga te tairi tua ngai. Ia la tari wha lua tu ia, e whesilia lua e te mea tasi, toi titia. Tatia mai, leo toi me mau. Leo toi me mau. Ina nei ia lowa tu tau la me whanmori. Ia peo la nganga le nā. Awela whanua si tātou whaalongo le minsta. Nau whionga le whongaftalai. O le me... Se tūrai mai whale ata lua. O le me fia whaasa. I mauti le i te e le. I le polokeki lea. Nana lea la a watu ai mai tu malo. Ia e me se fo i mātou sa langolango ina le poloketi. Ia me la le fa malu lua to le fionga le mista o tupe. Ia le ai on sai. Me fa pe nei o ia tato pela flafo inga. Ia me tauna fa sa o lo fionga fon talai. Lo fionga le Ma lo fa tai o lo ma wat. Tu da me lo fionga le sui pan. Isi te mai me la titia lea na le ua. Ta le tu o si me le fa mai le fa maun. Le ma tu fa maun. Ata tu tola nolo le whamaoni le fast food tau sama. Mere le umati vai Samoa. Ai, te le ia onga. E le whaua aruma sa
ele fong stala ele na la fionga ma tu te le el me vi fa tala sa mal fa lo alo la fionga fong el stala me vi fa Ya, sa ma me lo fionga le sui nei. pa nge sei tu atu le ele i tupu ni Ia va i le le- matu taimi sa no la fionga na pa ole mele sa matu fa tua tuai ole o to kapineta i mo a ai ia se avoid le mo mayor conflict of interest Maria la mai la lo la la ona Maria mai lo fionga se matu so so ani no foa lo fionga tai tai o le tua ngai a pa o sul fondo pa vitai le tu le file mu a o le lafo mai o conflict of interest e non fa penat oe o le maule nei fa vai le tu sia sa ta oto a nga lue o le uso malatali e le se conflict of interest se fa maoni mele a uia ta tu te fa pena lo so manatu ona no foa ole mele la ngai ta tu wa ia de manatu ona foa ole fa ku fu fa le la o ele wa sui parmia ia a ulaga kulo ka wa ko malie maia Oga ki ngai ka lea. malie fenoa maia lo finangalo lo fionga le tai tai malie foi lo finangalo sui pandemia se ia watu so so ani no foa Lau Samoa Entertainment TV mai a pia mana Atamua le nei aso, manuia taulumanga o lo tutoe.